Obururu bw'abarakwate ebendera ya NRM mu ihanga buri kugenda omisho omukiro ekyabusheshe Eizooba Abareema kuruga Omuburengyerwa Eizooba bahika Omurimbarra ubwo bakuruga Nambore kutera akaruru k'omujwekerwa wabo omwishenjero. Abareema aba nibagira ngo batwire nibaronda abajwekerwa konka batakubahwera. Ebiziba by'Abareema bitwine na munonga abakuba Obureema bwitu tumurete bukushana kandi okwenjeri butakushana no busase niko butakushana. Twine ebizibu by'entambura tukubasa kufuna entambura eriho yo kureba tokugibasa. Abareema twine sente noza kwikari abagikuramuriza miliyoni n'ecweka Omureema twine n'egigo cy'itaka obugari ezikurache zo kuba norebe nungi ziriyo mitwaro nkaga nshanju akuba obwiro butube twine MPO baro twestire twaganyirwa mu mwentu na ogogo wazayo atuvuire ogogo ebikozeso aturondere abana batine mirimo tufune mirimo abatire cyo kweyamba buri kimwe cyora n'ebitambuzo akuba nkito bakutambura obugari bwitu n'ubugendo bufa urunda kagarika omukaruru akubatire batorine Dr. Benard Mayanja kuba niwe yajwekera Aburengyerwa Eizooba omwishenjero kandi bamushabire kureba ngo yabajwekera kurungi. Nentwaro mugisho kubasima ahubwo bwiro bututwire nturondo Abebembezi Omurimbarra atuburire Eizooba utwambona. Nengenda kumanyisa n'abanyambarra Eizooba Benard Mayanja ni MP wa people with disabilities omu Western region. Ekyo kubaza kinkwena ngo atukorere advocating mu employment market abokuba abantu abinji twakuhamirwa batu discriminating twakutubaramu na nisho ngo yahiko mu parliament abasefute boringe iteka abantu bino Obureema akutungemero. Akaruraka kabiri nikaterwa bakuru b'Abareema ahagombora ruga omu district igani 12 z'ihanga kandi katerirwa mu Nambore. Ahabwa TV West ndi Ivan Tusiri.